Februari section 4 kajing petip nam ta gitu kibakwa banlet puli MBBS, BDS, BHMS, BAMS begini kibede yang ka state kuota state tek application nam ta jong ini kalami terhadap hi kwa ban tab ikini te phila ban apply no online lingba ka website makehealth.gov.in lingba kane tang kiba dep ya kanit mo tang kiba la dep tho ya kanit kila ban apply lingta kinam la ban apply tengin puli kerkum kane advertisement online application in prescribed format for medical studies MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BASLP against state quota seat in various medical institutions in India during academic session 24-25 is hereby invited with effect from 6 to 21st August. Kinsdang en riu tarik kelas date kande arfoi tarik August arjar psau till 5 p.m. For detail visit kande makehealth.gov.in. Kamau have apply online lengba kane makehealth.gov.in. Kamau gitu gibala depa atau ya kanit tapi haban don kam ya kanit score card nan salah ban apply kibom don ya kanit score card kinam la ban apply only candidate who are indigenous habitat or permanent resident of state tang kibade jongka state Meghalaya kila ban apply mat kibale ya ka science 10+2 science physics chemistry biology and biotechnology english and qualifying NEET UGC 2024 kan mau kibade be ya ka 2024 omderi 23 omderi 22 kinde be ya ka 24 kila ban apply yang ta kinum la re ban apply tang badai jong Meghalaya be te ka age limit kan de be khat nyo hadu life host name khat nyo name hadu life host name kan de arpsan plus age limit kalong sans name nam tagi SC/ST tengmut ba khat nyo name hadu life host name kibu khat nyo hadu life host name kibala ban apply application form without NEET UG result sheet will not be considered kibom don ya kan NEET UG result sheet nom sha consider kan mau ba tangi bal dap tho e kan NEET kila ban apply candidate who are otherwise medically fit and eligible will be ranked on merit kanero ken rang bai lingba ka NEET score card jong pi merit basis bai ka open category laga jong khasi jentia laga jong garu category laga jong order ST laga jong kidon laga jong category kat kum ka reservation policy bai kin sapen mi bai ya kita kitang telara kadon kajing ya draw tai in case tai kin sim shwa ka marks jong ka biology first lara kam he ka biology unjo shwa ba he ka biology lara ka biology ria dran kin sim sa chemistry la chemistry ria dran kin sim saya ka physics kam ta ter tekin sayo pada kin page ba ya kan score card ki marks jong giwe kim non kamre tang kan score card ba merit list ba yang tu ba te ki list jong ki candidate kin sa shupen mi bi hapo ka website list of candidate eligible for screening te kin sa code pin la pen mi kin sa code na pin nam ta ka counseling date of counseling la date counseling sa pen mi ba ka final list ki ba ala sha jit nang tu kin sa pen mi ka list hapo ka official website makehealth.gov.in bank. The candidate will be ranked on merit as per NEET score but in their respective categories kut ba open laga jong khasi jentia laga jong garu laga jong order ST SC laga jong tes kan mau ba ki ba kwa ban apply tes sedang no ban apply no hi one of up kelas dit let no ekabran kam apply online te hangni ro da bang ne ba ya ki college medical college ki ba ka state allotted to the state can share to the eligible candidate for indicating their preferences te kitu will apply te kin share ya ki gan bia pin jit preferences pi kwa ban jit hey pi kwa ban jit ke badon sha po shani grims ne sha Manipur ne sha Delhi ne kum tatar kat kum kajing don ki medical college pi haban jit preference tu kin sa ai da counseling will be done based on the preferences provided by the candidate te kin sa khot counseling kat kum ka preferences pa pi jit kite ki nru nyotali kin sa khot e pa counseling kine ba Ndrutali don ke budget MBBS don ke budget lang BDS don ke budget BHMS don BMS te kisa khot counseling nam ta gine separately in sapan mi ka list nam ta gine etang gine hi jing tip thulish bon